kilo lapen dalam itu long cetong do kehai Lendu Pancho Sales Committee Secretary lapen itu lah waktu kehai Bimol Singh RYA Hills Committee President lapen kehai Bang Sing Be dalam Hills Committee Office Secretary lapen itu lah kehai Bimol Jirang RYA Hills Committee member lapen National Council member lapen di Mitang lapen Hills Committee President lo masih ini anu tuh kerangkia me pan kepa alam ti men lagi sabinong hancur ini lah dah mana itu pan kerangkia me pa alam ti kelah lo dia lah kolonia along menurut ada cricket home usupi pan Cholong Dramdat ko Archulong ikan news long kami klang ada bagian itu All India Student Association ahin pen lapen de Revolutionary Youth Association ahin pen kami sodar pen pinram lo athela ke isi minor arloso pan kitchen lam kitna lapen de la so ke proven lo nasi unan ke ni domta authority to pan chuning dikantung je laso DNA test bang ni domta unan ke laso information long serak pen laso usupi pan justice long ko kusi ni dom media akote hin pen stame ni dom lam thinang pine ponlo apan de pinram ponlo je laso apushak bang ni domta hoi news bang laso prang paklang pon thek thera ta hamne tanon justice ke long yi anam phan ke abang ke ni dom ta hala so ni dom arjab dom ko okay selam arjab tu lan ana le pulo makan pulo la chula re makan DNA test nanti situ laso teng lo pulo alang le phan ka chula re innovate so sema bahini bang thang option do ko DNA test nanti pulo ana le kala laso por bang ke jongsi non culprit phan bang ke neblong elo busi arjulong asila so culprit phan bang ke DNA test koribe ko jongsi laso DNA test ke nalang mes me polote adang ans se ako mane klang thuila ase hala so culprit phan neb nai ji lada bang ke culprit tum bang ke lage munir kali posine tum ge khog angte non la BJP sarkar tum kai ke por sami slogan hangwer biti bachao biti parao pu bon sami non la so por sami ke chulang rem aphai bathu bon asi la so thak pilona pe labang ke sompen pudamelo pulusan te isi BJP tum bang ke beti parao beti bachao ko se pubong sitame non alom lan rape and murder ke klang ado beta chinila lapen di mahasau students atau mapan isi apiota kemi asando kasi labang so putha lardak pen ke pathan konji pan dari Aisa Hills Committee Secretary Rami Pansi o apor bontulo to choro lo ini nadang na chetong lon media korte atom kantame nasi pini ame bang da kan keme ke pona lam the bang la hano ne dum na so notice je Assam Tribune kan ke paklang kon 3rd September 2024 ni la so puthak si penan tak ke doan student tomhan isi bilta ke me ku ne dum ne kan pachini kantung alam the bang la hano je actually bang ke la nilitum ke me ke phata der ko ko som si do sita ni tum la dang bang ni tum mission kan kang hong dam bang ke la lo je Assam Tribune long la so notification bang ek lang iglo sita me ilitum council pe na bang la so notice bang ki pipe da athi bang so puthak si than punji athela da isi ilitum da inglong so tum han anparata planes atum han tame
laso war sai ke mission kusi ne tum all India student association mate arwai tame ne tum dak hekono jela dak isi bangke students tum han laso notice ateng no pulotang de STP kusi paklang konchot bon sitame nil tumbang laso notice bangke Directorate of Tribal Affairs ahin bas paklang kon asila so Directorate of Tribal Affairs along panil tum beta ripon iglong lo je adake only STP tum han chot ke kali STH tum han tami our side themala so scheme bangke isi amen ripon ke lalo special incentive to STP meritorious students Ladakh website do www.director.wptbc.assam.gov.in asi Ladakh notice ateng ben pine criteria bang nili poripon ikut ko number 1 he or she may belong to ST community of Assam. Number 2 Bangalahano, student must have secured 80% or above in HSLC, 75% or above in higher secondary, 70% or above in graduation, and 65% or above in post-graduation examination. Okay, number 3 Bangalahano, this incentive shall be awarded only to the meritorious students who have secured the prescribed percentage of marks or grades in the last final examination of HSLC, higher secondary, graduation and post-graduation 2024. Number 4 Bangalalo, there is no income criterion of parents or guardians for availing this benefit. All applications received by the Director of Tribal Affairs, Plain Assam will be scrutinized thoroughly and then placed before the State Selection Committee for approval of the final list of beneficiaries. Lasiladak alang litum notice ki along criteria ki piateng de ilitum ST tum tame students tum STH tum students tum 80% HSLC long secure tum bang long no nipo 75% higher secondary long kigundu na tum ta long no po 70% or above in graduation latum ta long no nipo apne 65% or above in post graduation latum ta our side long no nipo kasi ne tum birta ba long no nipo ngalalo amount into scholarship along ipipona tengke HSLC tumhan surikre po long ipo lapente higher secondary tuma afana bangke suring ko long ipo lapente graduate atom han bangke suring ko rapo long ipo lapente post graduate tumhan ke suri thongke long ko ipo ase la so notice ateng kulo teng both ST Plains and ST Hills tumhan bangke so pore kenan sobdo ase thek ben sab sobat tame Assamese alam theben da ninge pon ikta ko athela da ST Plains along tame kenan do last bit nasila so apor bangke ison pen udangan lo pulang te last day bangke 30 September lasi unan ke laso website along fill up dun unan ke provision dan fill up dun ko kusi mana than pon kaklo documents bang ke Ladakh actually alang litum